Nataša Rostova! Smatrali da je bolje oko sebe skupljati moje neprijatelje. I to kakve, nesposobne, od kojih nikakva korist ni u ratu ni u miru. Mog sina, neka ga svi vide. Rua i Roma. Sveta Moskva! Bilo je gdje. Pogledaj! Majčica Presveta Smolenska! Zaštitnica! I majčica Presveta Iverska! Apsolutnu vlast. Nekad sam se divio hrabrosti tvojih postupaka. Hvalio tvoj način. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. Ти понимаєш? Я понимаю, никто не поверит, что кто-то может полюбить особу, как я. Ще се удати за мене. За човека koji ti ne može ponuditi ništa, osim sebe sam. Svim svojim srcem, Nikolaj. I na samom kraju uključujemo se u direktan prijenos posljednje 8. bijele noći. Očekujemo dolazak, da, s moje lijeve strane dolaze Nataša Rostova i Pjer Bezruhov. Nataša, Pjer, dobro večer. Nataša, recite nam kratko, jeste li konačno sretni? Nikad u životu nisam ni sanjala da može postati ovoga sljedećeg prijatelja. A vaš suprug? Moj suprug, on će riješiti sve političke probleme Rusije, pa ćemo moći konačno svi živjeti u miru. Hvala, Pjer, kratak komentar. A ne znam samo da su sve ideje koje imaju velike posljedice, zapravo jednostavne. Mislim, ako se pokvareni ljudi udružuju, onda bi se pošteni također trebali udružiti. Jednostavno. Hvala, sjajno, Pjer. Nataša, nešto što nas jako zanima, što nosite večeras? Gdje je? Hvala.